kurjira hartumwera ubenkatu mwesije mwijukuru mjenzi Tito Nkunjama ishe hamwe n'ishento bakije mu mwanya gw'umwaka gwa 2022 hamwe na 2026 ogwari kwija kutura hitakeri ngwitaka imwa imuri enju zanyu iziri no rutoki ntwa kwanyu ahasika famu ne yitu imwe mitibekikano shento yanyu nawo buza akagikura kai mucyo takisubuza nakwitu ngo mburagwa ikigamba ngo itakanya gito tashikatiye ikiri ngo itakanya gito bwanyuma yisheka tumwesije hamwe n'ishento tubekikanwa kufa ubuhata abana bishento nubenda kubehindukana bakatwara umwanya guruhita konko busubwona burjahitaka abakuru bitu n'abamura bitu abakweyendeza abatibekika bwa batuye mu itakomu ngo afamu tuturo turyaro tosheho kandi tumbekera kurwo mwako gutandika tumwera ubenagira ngo abana bishento bebembirwe muhiru habati hamwe n'abandi bakatandika kubehindukana ubwo bari kugira ngo ruhito rubatuye ne bakoresa turwabo ubwo hati tumuhamed agarasobye na ndizo kuhingo mu itake yaryo mu cyome kandi umusurugo gwa muhogo bagucekerize wanje bamukwasire bamutwara umucyome turyomuka twine cyo kurya nebitubirane turyeho babikwasire babishisha na n'urutoki tine cyurumu nayo yakubemboga tine zitwine njanta nakimanye kurundi batwaka polisi omuruti bajya ngo ahahingira mu itaka tirye nabuza nerwo ngito kukimanya unergito ntitaka yaguzirwe tate kuri yitwe tutonkunjama akataha batabani yani katumwese natibecikanwa hati ryabe ryanyu ngwayi muombekeraho kana rutoki ntwa kwanyu muhogo yone rya hasi hari munento hari menkuru ayitubere nituryeho mbwenu kuzomuriyeri itaka nkakore nshobe okwijo mukeje nkakore nshobe Chairman wa Nshongezi Fred Nyihangane kutumukirira hanshongezi ebyo mbya tugambire twabashitamisa batwereka ibintu byari kufa bagaraka bayiteramu oburagwa twashuma oburagwa twajya ngo oburagwa itwenka RC hato barho buragwa nibwo mituye musheje tutakumanya mwabureta ebyo bintu twaza kubigarazo mu bakuza kubera arema bakuza ibyo mbisindi ko mukoti itu RC twakibase birimo buragwa Gashaka Christopher himself